Kay diapi munaspa kuyamasi, uskusi nogapas chaya kankunakama. Hinatas devoción matutinanchik kunandia parlawanchik imaynata. Diosninchik tata tukuy wawasninta suyasan brazosninta kicharispa. Chaypaj invitayki kunandia usqayta mask'anata. Kay libro de Romanos capítulo 10 versículo 21 ta. Maypi nin kay hinata. Israel ayllunmanta nin sapa p'unchay wahyarqani mana kasukuqkunata churakuqkunatapis ayllusniyta nispa nirqani. Kaypi apóstol Pablo yachachiwanchik imaynataqa Diosninchik tata mana ayllusninta ayllusniy nisan. Pichus churanakuqkunata Diosninchik tatawan payqa munay yakapunqa. Ma importanchu kaypi mashkatachus noqanchik pantakurqanchik, maskatachus huchallikurqanchik. Kunandia Señorninchik niwanchik, kicharisani brazosniyta waway, suyasayki, hamuy noqa mark'asayki nispa. Noqa munani kunandia Señorninchik mark'anawanta munasqa kuyamasi. Kanri munaykichu? Ari chari, chaypaqtaq kunandia mañakuna Señorninchikmanta wisk'añawiykita. Diosniyta tay, kunandia anchatataq Señor noqayku graciasta qoyku, porque qan mark'ayuway munayku. Mark'arikuway munayku Señor wawasniykita hina, chayrayku kusikuyku. Perdonawayku tukuy huchasniykuta qanman hamuyku kunandia. Amaña saqewaykuchu nitaq noqayku saqey munaykuchu Diosniyta tay. Chayta mañarikuyku tukuy sonqomanta Jesucristo k'ata wawayki sutinpi. Amén.